Hakawat beningkong hakakat terik no pra ke UDP kalasay madan 8 ringot ki kertong banya airing haki election banwan na KHADC bat JHADC. Hadin kajingelang kabalalong ha office jongka ha Boys Road Lime Kra. Presiden Uba Ahmed Ba uloong begini ki kertong kidi ki balajit bat ai kerteng di kinongket kam na ki district bat ki circle syaka state election committee jongka sing kabala menjer ban penyeng yaki ha kini ke election MDC banwan. Yaki weki kerteng ki banya kun ha kani ke election MDC en sepen bana kam hadin en dalayo ikajing kentu bat jing ai jing mot neki district bat ki circle bepher. Mamile sab is a grassroots but na kalian to be circle but ki unit bepher kini maki ki ba identify but ki select ya kini candidates but no ya kalis jong kini candidates kaba ka state election committee haka khapoi tarik na una election khat bakila shim ya kini ki recommendation na kalian bagi circle na kalian ki district but hadirin bagi layak pet layak pipa ya kini ki candidates na ki constituency bupir bila shim ya rai bakila jien ya kini ki candidates la berpoin syakat state election committee dia yang dapat Islam show merakib mo wilayah show dari mana dia ngidon kuma khatam ki MDC ngidon lu hari parti kami kuma sambut ki sama ki balong ki MLA yang tadi dia hari ke cincin dia kini candidate mentaru ngidon lu ki sama ki bana kalian ada parti dilajir dia dengan Fadro Syakmat Ima Rio Sten dengan kata Balatul Mukro Rio Sten dengan Fadro Kedekor Kimbuli dengan kata Jorai Nom Belalong Lu EX MDC Lagi Port Belalong Nom dari Boy District di sama Bintay Nafi Shisha Marwen Nakasan Umray Constituency Nafi Shisha Marwen Nakasan Umray Constituency Namtama Gakot Syahmat Iba James Suliam XMDC Nakalain Mahati Constituency Pak James Suliam Mahati Constituency Hodro of Liverpool South Muslim Constituency Hodro of Liverpool Namtapa Ilan Sayway Ba Asrandi Rongin UDP Motion Constituency Tikini kilong ki kakto kadi kelteng dan di first list kebamangi na kanyang ke UDP lanjut yang kini dibayarkan lang hande dalam parti UDP di mau kawai ba sisi melajit ini kelas dulu nama ia ada biak keren ia ada biak kecil ia ada biak tay Yaki balok, banaknya cuma bakal parti balok, ni ada di bawah dia, jadi ban sum ban menong ban di afterman, yang resort bangunra yang keluar berbahaya, jadi yang kesam joki, inovasan joki pada parti tujuh keluar. Sebab dalawai kepada Jibaron Subhanallah in seven di education nakalian yung state party ginaayos isang baraba pada terpadu yang elected member iba di MLA MDC dari kilaya dari dari
kami pamilya election menta kin long kinuyalam ba kinuya tradition ha kabili ba kanina election disi